Verovali ili ne, kralj H1 je jedini potez za belog koji drži poziciju i remizira. Zbog čega? Ajde da pogledamo. Ako krene kralj na gore, pa brzo bi izgubio zbog kose opozicije u koju crni staje. I ako krene još gore, kraljev 2, kada uzme, ako kralj priđe, crni pešak brzo izlazi u damu. Ako suština poteza kralj H1 je udaljena opozicija. Ako kralj krene u pravu opoziciju, opet gubi jer kralj D2, opet opozicija, kralj D3 i sada mu pešak smeta da stane u opoziciju. Mora da se skloni i opet će izgubiti na isti način. Na isti način kralj ulazi sa donje strane i dobija. Zbog toga jedini način ovdje je kralj F1 udaljena opozicija, kralj H1 udaljena opozicija. Šta je poenta? Pa sad kad krene udaljena opozicija i kad krene udaljena opozicija, ako priđe. Kad se vrati, ne na F1 zbog iste stvari, nego ponovo na H1, ponovo ovdje. Ako crni proba ovaj štos, pa na uzimanje da prvi izađe sa šahom, neće beli uzeti, nego ovdje priđe kralj. Ako i crni priđe kraljem, sada već može da uzme. U čemu je caka? Crni izlazi prvi, ali nije sa šahom. Stiže i beli da izađe. I poslednji trik crni može da proba ovde, a to je šah i kralj ne sme da se skloni samo na H3 zbog ove stvari. Ali će se kralj skloniti na G1 i ovo je remi pozicija.